Uvana baba bami nabogumezi hlala khona la. Okay. Ngibethu kumfana la khaya. Bathi uvana naGumede. Hayi mina manje ngibabone kahle. Ugane emnisi. Akagana. Maye wena ukhuluma ini? Ngiyakhuluma ngisho nami kusasa uthatha wakami emnisi. Sekufuna vela ngisho umngane wami. Kahle kahle netototselela. Sitetovisisa besithi futhi uhlala yedwa sithi sitobuta tukwemfana manje ngoba sesithole wena umuntu lomdala sesichazela wena ukuthi phela nawunenkinga emali ukuthi indvodza yakho iganile khuluma nendvodza yakho uyakuva kahle awuletela umfata kayenti lokho kulibala lokho yangivisisa ukuthini khuluma nemuntu wakho ukuthi indvodza yakho uhlale phansi nayo uyive ukuthi yini inkinga aze kaye bantwaneni uyangiva phela thina angiphumelele ngiphumelele ukhuluma naGumede wakho awu nkosi yami phumani hambani khodi lo makumkhohlakeni uthatha njengemfana kumfana kupute wena hambani afuna ukuva lutho hambani ngolile nawe bani kungole wena kazene lendoda yakhe bamfanele asambe endlini wena bangihlanyela lapha asikwenze njani asingena endlini lapha